ngavana wa kaunti ya THIRIKARI Muthomi Njuki ntukweana rwane akinyite mbere ya mbunge ya kaunti UGOTARIRIA makinya jaria kaunti ikinyite kuuma kujukia muthigo jwa Utongeria. Njuki na augite ibombete kuongera na inya UTHURANIA bwa UGOTI kaunti neu untu buria butumite bakinyira bilioni 77 mwakene jwa 2022 kwaringithanwa na bilioni 30 iria ciothuranagwa mbere yawe gutonya gitine. Augite kuri na mubango jwa gwaka kinya sibitari ya nkathi ya level 4 ntere cia Kathwana. Samugeshima katumenyithie nkuruki. Kirintumiri ya wakira MWANKA ira gavana Muthomi Njuki aruthirite gikaroni kia MCA ba kaunti no muchi wa Kathwana ara atangachite gukura uchumi bwa kaunti no wa gichunchi kia 257 kwegana kuuma chiringi bilioni 30 mwaka wa 2016 kuthi chiringi bilioni 77 mwaka muthiru. Njuki ariuga kionaniria kira kinene ya gukura uchumi igwitia wa kiwango kia Mr. Speaker, when I assumed office in August 2017, the county's own source revenue, money collected locally from our taxpayers in THIRIKARI for the financial year 2016-2017 was a paltry 79 million. Remarkably, in this most recent financial year of 2022-2023, through a 6-year journey, the revenue collection exhibited substantial growth of 362%, reaching Kenya shillings 286.7 million. Kirimi bango ya thirikari yake ya ntugu ikaja na peja ni tewirane bwa waka gikaro kimbia kia MCA na kwa mwanka umwe aruta MCA babage karoni kirabatwire kuruthira michemanio kia mabati. Kwa ina budget ya kuthondeka county assembly ya 369 million iria agutene twashuka twagware tutiomba ku afford kutumira 369 million na through directive ya president ni twetikanira na county assembly members twalire na speaker twetikanira tunyivie munjengo uria uche 200 million na thaino kwina budget theinwa budget ya 2023-2024 na ni twenda twashuka January na nenkera speaker antumakwa na timu yake mekarenthi maprokiwe a capable contractor who can give us assembly theinwa mwaka umwe twithirwe tukithoma ira itwa the state of the county area next tukamithrombira chembanira njeru. Nkuruki ariuga dispensary itano ntere mwanya cha kaunti no igaitithirwe kiwango itweke chibitari cha level 4 na nkuruki chibitari yenge imbia ya level 4 ya kwa muchi wa Kathwana ara nkuruki akuga thirikari yake igaka kieni kia michetho ya kiende muchi ujo wa Kathwana. Chibitari ya kinya level 5 ithagirwe open kanet ni tukora kwa kule ndeonde muntu ari Kakamega no tuke referred chuka kwa ni bata turi prepared tuna level 4 mbegano cia ku handle bure chuka hospital awanda kadino area no kwa gutauga tuka upgrade cibitari cietu iria health centers iko kinya 5 kenda itwika level 4 tuga tuka upgrade Gatunga model health center itwika level 4 tuka upgrade wantu beta kwa Mudhambi health center itwike level 4 ugambukoni tukabrid Kajuki tukabrid Kibogwa chonde itwike level 4 kenda igatethereria chuka hospital no ntwa congestion. Njuki nkurukina tanga chite ukura kunene kwa urithi bwa ng'ombe cheria amwe na urimi bwa majani. Nkiripotera Weru TV kuuma gichigo bunge ya chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.